Anto nkurukia ngiri mirongo tere chenyu kera location ya Rwanda wandi ni adwana no bache makaro nyuma ya gambara riketo koti ni ya Kithe Ranching Company ikigambira eka mirongo thatu akari badirete nende bareterete kwa mukirata ito chemyunda ende gambarire dira rikinye koti akari baba kuromba dirikari gutonyera bakyua bate konge kwa wita nyonto bamonende bakarita kuntuko akwe miaka 50 mukiri mideka nandetoi mwaka yo 1982 Kithe Ranching Company bakomberere kithaka ya nteri kia mugana yo eka ngiri 33 kuma ki county council ya Nyambene na igitare kuthira mwaka 2015 bunge county mero ya lwa mwaka eruwa kwa wetekaniria kukulukira MCA wa Kithe Kaita county ribieterekia na nende akaribani ukiare Rwanda location wondine ya Thwana tigania West Barare na werigiro bunene bwa kuwata taito chiao nyume miaka Kithumbe nkuchanyo na magamba ya koti ati kura ya 5 ati kaona Kithe Ranching Company. Ende wirigiro boy boringete iya nyume kuthandurwa ringi negamba ringi ria mweri yo 6 mwaka yu kurieria kuthimo na kweyano kataito cia miunda ira irari tayari. Mwonogo mbere na miaka 25 obaile na 24 ana wabonde machiarerete ko kento ke weto ransi ntaki kwa kuma ndakuranda kinyatha iro ngokikwa biche batu totoira mindene mbere twekara irato bia tairi ibe twata utimura thiolo tukura thiringizate rware ni garato twekere migwa ne athirere ya mundo mutenderu ndo akaya mundo mutenderu ina guma ranchi una yarere ndenja barabara na chiarare ni na yare irare akorieria tokenja barabara ntaikya rondi mwanka totoria Diolo na ntowa wichieta ransi no baraba moto toire aboko benderia miunda yo era thira ikiomborakia kenda kiawe munda yo ransi na no mwetekeretie munda yo ransi endia na ni ampinya ntekendia yo kwa mono kwa atathukuru no ntobwawe endakia munda yo awe na siri asoka kainga yo kwa ntekendie ransi ito endo mimenya muno kana tone anjoreo batoni arakinya kioro kio giatierwe kebagwa ikia ransi ina umete arekere asiari baciarira kwa areka merera thikwa ko ina are na imbirika kwa muntu atethika wake thakene gite kiawe ura wichete kiana munda yo akiko ndene ni ukiare na yero kana ukiaro ame munda no wetu mone na pia tutabona ito kwenda nyoba kethia to ito kwenda bagethia to menyana ne yanje ne aturi kana nate akari baba wete banyamarerete kithakene kibu nene nara nende baina nkroki ya ituo no visi 15 tia thirikari irio macukuru masibitari na kambe tia machibo amwe na inge Kithumba atwa kuri wainde mware ngwene otogera wa ranchi ndageru are twaringere kurare onjimu taka mochiere ndo Rwandaro enduni na ruare na ari twikabira njouri na ari tugeka sukuru na twaka makanisa ri ina ari na twaka masukuru na nende nukwirela konto koiko korera nende bonto akwenda utwenga mwaka twaka kebiro twaka kanisa hiyo nzato akete ina muranja akete atoni kwena chapuchi wari tamaka 24 eko na takwaraji tuna majibu yari tamaka 30 tukatho ibo kaba dhambi nyumo bathaka ni maruke kana imbibio kwa bathaka ni njo geterere MCA achiaro akurira Rwanda ara MCA are ya kwathana Rwanda rwa ranchi tanto bare kwa kethira tanto bare kwa giona kura ndo une akora na ne amba ute muntu baichiko ana baraba ciariri na kurererwa Rwanda ro bawete bakairitanĩrio tetheria ciari bao batu tukurerete ko tugethomethia kwa na kago toiba mami beto tukathomethio na kura nguo ko borona bari ko Rwanda ro baka tema mete bayaka kia makara bamwe bakaora ero nyinjo no muithone bange bakare mango nyimbiti batu ende tote okera inyaranchi kwa mantu ya kuremania na uke ajari na makolewa tunanga tonje sito tingo tumia brato kurwandoira no toke akwetha tutari kurira ba reba toire kuchumbura chiari betu na thai twekuo twetikia thai batu bakaomba kithei baremero ne chiari betu no thai twina inya twisasawa so kankuromba ntu betu bakaya na wasiwasi ara kuonde bari tugerio shughulika kenda at least ombani kona taitu retu batirie kuona nende ibarombete thirikari utiira taito ngiri 12 mana mwanja ya ithano cia nukiare ire irari tayari na ireregeri kweyanwa ni kurukirwa kenda ibaguna baba ko loke imbareto botwaleria baba ranchu no to te baichie
Tubenga menga githumba na bato toleka. Tutona weta na tutona kuria anabeto kabana ya batu kinya umwete mbo ya batu ari bagurane ko ndakaija uroro ko tutona weta kato wete na kibara eye. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.